أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. دندان المسيب بجل بتدب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من تري الله سبحانه وتعالى كجل أو ونتري يكسل إجام يرمين الله huɓumo kaaduna ɗon ha ñande janngo ka aljanna. Allahumma amin. musidɓe julɓe tedduɓe, ha joni hiɗen e darse men ɗo woni ko yowiti e nde deftere ɗo kitabul kaba'ir. en hattuno e darse feƴƴuɗo ɗo e ko yowiti e shirku suuɗiɗo wonde hino inne shirku fanɗuɗo. woni shirku on shirku mo annduɗa no hulɓini ha bonnay golle on tigi. en yewti ko yowiti e yimɓe Allah ɓawɗo nu ko honno ɓe suuɗirayno golleji maɓɓe wata sheytan o mo annduɗa tuma dawi wo fototako de ha ñande janngo fi bonnalngol on tigi. golle makko woni noddugol on tigi naɓa mo e yiite jahannam. yo Allah dandu en ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala daali ya ayyuhan nas inna wa'da allahi haq. ko Allah fodi en kon fof ko goonga. Allah subhanahu wa ta'ala fodi en wonandema ñande janngo aljanna no woodi, yiite kadi no woodi, ɗum ko goonga. Allah fodi en wonandema qabru, ɗum no woodi mo kala Allah ma mo kala sim Allah subhanahu wa ta'ala ƴetti wonkin mum on tigi si woni naati ko qabru mum o surrama, ɓe landoto ɗon on tigi piiji tati: man rabbuka, man nabiyuka, ma dinu. ɗum noon kadi ko goonga. Allah subhanahu wa ta'ala fodi en wonandema mayde mo kala maayey ala hay goto luttowo ɗo abadan, ɗum kadi ko goonga, hiɗen andi ɗum. e kala ko Allah fodi kon haray ɗum koko arata. Naam. ko noon le Allah subhanahu wa ta'ala fodi aljanna kala on rewɗomo tawi shirkanali mo e dewal ngal. ko noon le kadi Allah subhanahu wa ta'ala tikkani kala on rewɗomo tawa ko e shirku ma ko e bida. yo Allah dandu en shirku e bida. musidɓe julɓe tedduɓe, ko ɗum waɗi yimɓe Allah min ni ɓawɗo nun sen daari no ɓe rewirayno Allah, enen en rewirali noon Allah hay feccere nden. kono ko kamɓe ɓurno hulude natugol e o bakkatuɗen teɗo shirkul asgar woni yiingu. tawa piiji ɗin no foti ha hino laba mo yii ɗum tawa no welti, jakale nder ton no ñoli fi honɗo ɓay fi naafi Allah on tigi waɗi o bakkatu ɗo. min musidɓe julɓe, so tawi ko kamɓe ɓen ɓe annduɗa ñalorma maɓɓe on ko horugol rewa Allah, jemma maɓɓe on ko juulugol rewa Allah, tawa kamɓe heɓe huluno ɓe suuɗayno golleji maɓɓe. awa enen ko honɗum na noon feere ma enen ɓe annduɗa golleji men ɗin ɗuuɗa ha ma haysi ɗuuɗi ko honɗum waɗuɗen e mum tawa ko fi Allah tun. ko ɗum waɗi kala on faalaɗo aljanna hulɗo yiite, yo Allah dandu en yiite, yo Allah waɗa yimɓe aljanna. ma o wakkilo woɗɗito e arriya waɗugol fi yo yimɓe ɓen yiw on tigi, juula fi yo yimɓe ɓen yi'e, ma waɗa ko moƴƴi, janga qur'ana. en yiyaygoy en fuɗɗino en yi honno salafu salih ɓe wuurirayno e subhanallah e o bakkatu ɗo, ko honno ɓe dogirayno o bakkatu ɗo. ndara enen hande ko honno dogirten fi yanoygol e o bakkatu ɗo tawa no serti. ko ɗum waɗi diina kam ma on tigi laɓɓina ɗum, bimana rewira Allah tawa ko fi Allah tun on tigi waɗirta. wono nelaɗo yamirno alayhi salatu wassalam, ɓay on mo rewi Allah, mo juuli, ma mo hoori, ma mo yaltini zakka, ma mo walli yimɓe, ma mo waɗi ko moƴƴi, ma mo wooli ko moƴƴi, kala ko moƴƴi kon tigi waɗi, tawi laaɓal ala e mum, bimana tawa ko fi yo yimɓe ɓen woolu, fi yo yimɓe ɓen yi'umo. sa walli goɗɗo sago ma koye fof andu, sa okki goɗɗo okkorimo goɗɗum koye fof andu, tawa laaɓal ala e mum, andu haray golle maɗen boni. fi honɗum ɓay al ikhlasu huwa haqiqatu ddin wa miftahu da'wati rusul alayhim salatu wassalam. ko
laaɓal woni caabi ka diina ɗo ko ɗum le kadi Allah subhanahu wa ta'ala neliri annabaɓen fof wama umiru illa liyabudu llaha mukhlisina lahu ddin. Naam, Allah neli annabaɓen fof ko fi ɓe noddimɓe ɓen e tawhid, ɓe woɗɗintina yimɓe ɓen e shirku jano, shirku tosoko e kala ko naɓata e mum e bakkatuji ɗin fof. Ko noon Allah subhanahu wa ta'ala daaliri. Ko ɗum waɗi sen daari laaɓal mo golli tawa laaɓal ala e mum, ɓe mana waɗiral ɗum fi Allah tun no waywa ɓandu tawa hoore ala e mum, ɓe mana ɗon nafande kadi ala e mum. ɓay al ikhlasu huwa lubbul ibada wa ruhuha. Naam, ko noon kono waɗi Ibnu Hazm rahimahullah ɓe makayno anniyatu sirrul ubudiyya wa hiya min al a'mal bi manzilati ruh min al jasad. ɓe makayno wonandema anniye laaɓuɗo ko ɗum woni sirru dewal, ko ɗum woni secret dewal. Naam, ɓe inni e golle ɗen fof no waywa ɓandu tawa ɓandu ndun ala ruh. Yo Allah dando en. Ko ɗum waɗi musidɓe julɓe, minni o darsuɗo en yara e mum seeɗa ɓay enen fof hiɗen haton jini e mum, enen fof hiɗen haton jini e o darsuɗo. Woloɓɓen, jentotoɓɓen, waajotoɓɓen, a yehi goɗɗo no waɗa sunna machallah tawa nder ton no ñoli tawana fi Allah. A yehi hay goɗɗo no wacude honnente piiji goo ko Allah harmini tawana fi Allah. Yo Allah dando en e mum. Ko ɗum waɗi minni musidɓe julɓe mo faami o darsuɗo ko ɓurana ko janggata kon, siɗa ko buumiɗa kon, ma ɗum ko waɗata ko moƴƴi kon, yewtereji ko waɗata kon, kala ko moƴƴi on tigi haray wakkilo to ha ɗum tawa koko laaɓi. ɓay ko ɗum woni fondement golle ɗen. al ikhlasu huwa asasu qabulil a'mal. Naam, ko ɗum ɗo ɓe jaɓane golle ɗen yo taw hara hino laaɓi. ko ɗum waɗi min ni en continue ha joni ndaren ko honno salafu salih, yimɓe Allah ɓawɗo num, ko honno ɓe gollirayno, ma ko honno machallah ɓe wolayno, ma ɓe wajotono yimɓe fi yoɓe woɗɗito o. Naam, o bakkatu ɗo woni o bakkatu hulɓiniɗo, ko ɗum waɗi a yeyi sa yeyi ko siyar alam annubala, deftere goo nde imam al-Dhahabi windi, ma ɗum yaha e deftere goo no inne hilyatul awliya Abu Naim windi de rahmatullah alayhim, yo Allah yurmɓe ɓe fof. sa yi ko ɓe wolata, ko ɓe makata e mum, e conseil ji ko ɓe jonnata yimɓe, subhanallah, tawa hiɗen haton jini ɗin conseil ji ɗon musidɓe julɓe. mo kala e men sen daari Abdallah ibn Abdul Hudayl ɓe maaki ñande goo leere juulugol hewti, ɓe inni yo goɗɗo e maɓɓe julnu, tawi machallah ɓe hay goɗɗo e maɓɓe ɗon on tigi sali, ala ko ɓe gerali fi on tigi julnuɓe, on tigi ndi kañum julnata. ɓe inni fi hon ɗum, o inni mi hulu. Allahu akbar. ɗum ɗo sa yehi ko hilya a yehi o qissa ɗo e ɗi qissaji ɗo fof ko hilya ma ko siyar alam nubala wono mi wiri ɗon nane. o inni ɓe inni mo fi hono a julnata, o inni mi hulu julnugol. woɓɓe rewa ɗo yalan julna ɓe inna ko min ɓuri on jangude, ma ɓe yalan julna ɓe inna ko min ɓuri on wawude, lam ɓuri on hunjade, ma ɓe yalan julna ɓe inna lam huli on hulude Allah. ko ɗum noon mi huli, wota cheytane rewru ɗon ha bonnanammi golleji am, mi sikka ko min ɓuri on. Allahu akbar. enen hande yimɓe no piira e juulirdeji, yimɓe no piira fi julnugol, yimɓe no piira fi ƴettugol responsabilité. ɓawo ɗo nun yimɓe dogayno piirayno fi wata memu hay e seeɗa al amana on responsabilité ɗon. kono hande a yeyi yimɓe no piira fi ƴettugol responsabilité, yimɓe no haɓa, woɓɓe yaha subhanallah a tawa no yurmi, a naatay e juulirde tawa nder ton aynnayi la ilaha illallah no hersi no hulɓini. mo kala no faala hikkade yeeso, tawale sa woni responsable ko timmata e yimɓe, nasa sallam maki manal hadith, a woni responsable yimɓe ñande janggo, yo Allah walle tun tawa masha Allah kono nelaɗo jannir non ko noon
yettirnoɗa on responsabilité ɗon. Sina ɗum tun haray a haɓɓama a pooɗama a naɓama ka yiite yo Allah dando en. O inni lan huli wata mi julnuɗo ɓenna ko min ɓuuri janngude ɓe wonɓe ɗo fof tawale na noon. Subhanallah, ndaari ɓe no ɓe hulirayno ɗin piiji ɗon. La ilaha illallah, ko ɗum waɗi subhanallah. Ha joni sa yahi ka Hilya ɓeɗo hino maaka Ibrahim ibnu Khalid ɓe maaki mi nani Mohamed ibnu Wasi, Allahu akbar, rahmatullah alayhim ajmain. ɓe inni ayiyayno goɗɗo e jamanu maɓɓe no wulla no fesa ko timmata duuɓi noogay on tigi no fesa kulol Allah, no fesa tawa hay ɓeygu makko o waaliɗo takko makko ɗon tawa anda on tigi hino fesa. La ilaha illallah, no suuɗa ɗum hay ɓeygu makko andata. a yiyayno en wino ko darso feƴƴino ɗon en yino goɗɗo e maɓɓe ma woɓɓe e maɓɓe hoorayno ko timmata duuɓi 40 tawa hay e goto anda himo hoori hay ɓeygu makko hay ɓiɓɓe makko. Subhanallah, ɓen no suuɗayno golleji maɓɓe. Goɗɗo e maɓɓe ñande goo tawi no wuli ha ndiyan ala, ɓe mana tawi ko du'al istisqa ɓe falno du'ade fiyo Allah subhanahu wa ta'ala jippin ndiyan ɗan fiyo toɓu, ala ko ɓe gerali tum ɓe ni noddane en kaarijo heɗo jentede ɓe ɗaɓɓiti kaarijo ɓe inni mo ar ko amir nodduma. O inni hombo min? ɓe inni amir noddima fi ya dooɗa. O inni min? O manduɗa bakkatu mum no ɗuuɗi, o manduɗa hin subhanallah kulol Allah mum hino fanɗi. ɓe inni noto o hewti amir inni mo duwo. O inni fi Allah acce tun hara e goto jonne luttuɓen. O inni mo ko an duwoto. O fuɗɗi duwade, o ƴetti doleke makko on, o hokki hoore nden nder ton fi wota hay e goto anditumo. O towni juuɗe o tori ɗo yo jippin juuɗe ɗen ndiyan ɗan Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah jippini ndiyan ɗan saaji. La ilaha illallah, himo subhanallah ɓay o gayni o sori hakkunde yimɓe ɓen ɗon fi wata hay e goto anditumo, non o suuɗori. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ha ko ni ɓe hulirayno musidɓe julɓe. Enen hande hiɗen doga, enen hande hiɗen piira, enen hande mo kala hino faalayi ɓe ennumo ko oustaz. Si ɓe innalma oustaz a monike, sa hajjoy ɓe innalma alaji en a monike, si ɓe innalma hajji en a monike, si ɓe innalima an hiɗa jange a monike, si ɓe innalima hande ndaren fop ko oustaz, fop ala hande kadi joni fop ko oustaz. A yeeyi on tigi fina hande to wona oustaz no waajo no waɗa yewtereji, no waɗa fatawaji wonde ɓe landon tigi landal e diina. Tawa ɗum si ɓe landino ɗum e jamanu imam Malik ma jamanu Bukhari en rahimahumullah, ma ɗum hay jamanu sahabatul kiram radiallahu anhum, ma ɓe moɓodira kamɓe sahaba ɓen presque ɓe fop ɓe ndaara ko honɗum ɓe yaltinta e mum e jaabu e honnente e réponse e jaabu e. Kono enen hande a yiyaymo kala no woola e diina, wonde a yiyay hay yimɓe no adda question ji ni e radio ji, ɓennamo kala yo addu yo wooli kon ɗum miijiye mum. Aynnayi ko fi hay médecine na noon warrete ɗon jonnama wawɓe ɓen. Kono hande diina kañum, hande diina la ilaha illallah, aynnayi diina woni alyatima. A yeeyi hande mo kala yimɓe men mo kala no woola fi tun yoɓe innu ko kañum, fi tun yoɓe innu ko kanko wawi, kanko jangi, kanko woni oustaz kaarijo. La ilaha illallah, hulen ɗum wattanen yile mum musidɓe julɓe. Wallahi o darso ɗo si tawi ɗen duwa honnente ƴettude o darso ɗo ko timmata hitande en ƴetta e mum, ɓay ko formation kala on mo Allah dandi o point hulɓiniɗo ɗo, o bakkatu hulɓiniɗo ɗo, haray Allah wallima, haray Allah wallima. Haray meɗen tori on duwa, meɗen tori on duwa, yon duwano men yo Allah subhanahu wa ta'ala wallu men ha tawa men yanali e o bakkatu ɗo, o bakkatu hulɓiniɗo, fanɗuɗo hulɓiniɗo, o annduɗa no fanɗi bi mana sa wattanali tun a yiyata ɗum, kono noon no hulɓini no jandi ɓay hon ɗum bonnay golle. La ilaha illallah, ko ɗum waɗi ɓe innayno kamɓe, Allahu akbar, haribi innayno yimɓe Allah ɓawo ɗo num ɓe innayno la budda
tawa julɗo on no mari golle ɗe annduɗa hay e gooto yiyata ɗum, hay gooto andata ɗum. Ko ɗum waɗi woɓɓe maɓɓe innayno silam wawno suuɗude golleji an ko moƴƴi kon, ha hay malaikaɓe windoɓe mi suuɗay ɓe ko ɓay tumi wawata. ɓe innayno suuɗu golleji ma moƴƴuɗi ko waɗata kon, wano suuɗirta bakkatuji ma hulɓiniɗi ko suuɗata yimɓe ɓen kon. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Koni subhanallah. Ayayi Ayub as-Sakhtiyani, Allahu akbar, ɓe ko pelleni e gandal e kulol Allah. Wonde o immotono jemma o juula ha jemma on machallah subaka si ɓattike tun o immo o waɗa ɗon o waɗa bruit o yeƴa ɗon cat honnente o ƴetta satalde nden o ɗumanno ɗon o waɗa bruit ha yimɓe ɓen kawtal maɓɓe ɓe hoddi ɓen tawa si ɓe nani bimbi satalde nden no bruit satalde nden ma ɗum ɓe immoɗon ɓe waɗa bruit ɓe waɗa wano so tawi hara ɓe honnente aynay hara ɓe immade ni, tawa ɗum fof koye ɓe suuɗu ɓe waɗa bruit fiyo yimɓe ɓen sikku hiko joni ɓe immi, tawa jemma on fof hiɓe dari hiɓe juula fiyo tun wata ɓe andu hiɓe suuɗa golleji maɓɓe. A wakkilo ɗen enen kadi awa inchallah fi watta téléchargement on sattoy en hattay ɗo, kono inchallah wano wira noon en yaray o darsu ɗo seeɗa ha inchallah taala tawa en faabim o darsu ɗo. torɗen Allah yo Allah walla en gollitiren ɓay wallahi ɗuɗuɓe yani o darsu ɗo, tawa ko pelle nun e gandal, tawa ko pelle nun e kulol Allah, tawa ko pelle nun e faamu dina, kono cheytane koye subhanallah koye ngal damal ɗo udditani ɓe, puuɗi ɓe, naɓi ɓe mum. La ilaha illallah. Yo Allah dandu en, yo Allah dandu en, yo Allah faamingen dina men, yo Allah wokku en kulol Allah, tawa ko kala ko golleten, kala ko woleten, tawa ko fi Allah tun waɗirten. Yo Allah wallu en, ñiɓinen e Qur'ana e sunna wono sahabatul kiram faamir noon radiyallahu anhu ajmain. Yo Allah hokku en enen fof husnul khatima. ɗo en iwo ko aduna ɗo en maayu tawa en yiltade e aduna mo annduɗa ko on ɗon noon on ɗon julɗo kala habbi tawas ɗen yahoyde ton konngol ko sakkitoto kon tigi wolata ka aduna ɗo tawa ko la ilaha illallah muhammadun rasulullah. Yo Allah subhanahu wa ta'ala ndikkinnawno ɓen fof en tori Allah, yo Allah ndikkinnawno ɓen fof. Yo Allah subhanahu wa ta'ala yurmen yaafa enen fof, yaafa en kadi yaafo mawɓe men e musidɓe men feƴƴimɓe men fof. Yo Allah waɗɓe tawa ko ɓe jeeyaɓe yimɓe aljanna. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabina muhammadin wa sallim tasliman kathira.